ur zel war lizer ke laouiz plan. Ge Caroline Trouillet. Achetuni endro assemble avec de rank douere ager bud agro-industriel ibrer enora mehan ager blijadur meus de zedjemer ur gazetenerez Caroline Trouillet ilabourat geder media en klask splan Caroline genor vo keniet neuzen un deiziater maden trao genor. Salut da Nora, ya golvat. Oui. Avod baya mon eudera braouwe un an avec splan. Ya brawa. Bon, on discus vid tout d'un dut, zeravad. Mat, dama ben makarot mendor precht de zidjorang lizer kelaweng splan. Dame de gros gang à de gonz hag un ars zo subversif a divent, mais nulet newar RLeg kerion et bro Léon, une abaden staliang weber actreset a ben bout disquillet, y pardonnant RLeg kerion, ital brucht, a chetu a huartz de la reder leuren vro adel, a mer urgumun in nulang un trau. De gomans Marseille Caroline, petra ouer actrice a pal un arzour. An abadennement a zo staliadur e duer hionne oe e jinet gant feda wardak, an arzour tisavour staliet e tribroral hag Afganistan. Interes ede o feda gant ar pez ve ranvet getan ar skolmo ker pe pez mod ve sevel tcheriao an ar vant kontrol da difen an andro, a vue en dut tro dro. Neuzen e da vilda oa hudjon e komans de labouret gant ar c'hoarz, leuren vroadel e Brest. A dre force d'isoloï neg vor Brest e teud a vout skler d'an arzour e vo koz en ya baden deus live ar mor i zevel. Etre ar pont Albert Loup a trezen en trez rue ar c'holeg kirhuan e kaver l'air gant torn aoudou bihan e klot amat gant irak trez, ar gro diger an ovet a live gant en dour. A petra ur groidi Gerson eus an ipesord mod ou irak treset de vous savet. An oberen diven ne, tchen uel hag ur savadur pever e staj e c'hwet, e jinet ebet gant feda wardak a gwir huekat gant a pep sur tud arbenik war surante hag ar duir gant assuranza ouiwe. 300 pevar ujon mil a budget, pevar ujon mil hanei roit gant ar c'hoarz war drible. Ar c'hoarz deug da vout ken produeur an abaden ou en tannet gant i oberen ar zelman. Tchement hag an tiker ar lek. Fedan oer sivet iwe an notre de stalia hag tres war an od, an AOT, digan an DDTM. A ouspen deuze an arzour noe komanset de zevel dar an predao gant komuniez ski an tourel e avro, evit ma vo i oberen an ar zelva ski an tel. Me emis c'hoever webe lavaret de an adol trum e vije nulet irak tres. Bizgwar tchementaral, neuzen vehe nulet d'ur actrice daoustag e ouian peurek. Ima begroe de ur sort divis a gauche de guden eus surante. Sanset? Ya sanset, ya ervemer relek kerhuan oe ur surante pen koz d'un affaire nula. Me neket an abek duir erve an arzour ak i produer. Mare a reus a fet nula an abadense e diwar ben a c'heriakat e dre ma zo raktresa o sevel savaderio ou cheuch war vor de naoud e relek. Evel an ain ti Anes Rosalie kaset gant an amregerez an vet oceanica. Cheuz o sa davet diwar-se gant tud tre memañ a raktrez toz tre deus ur mor. A just war renerez ar c'hoarz deus lare deus plan evet juelet muur ar c'hoant kontroli an arzourien e bed an ar vechtaou en deiz a iri evel ujen vleso. Ma neuzen deus chance betchin de wile d'ur staliadur. Ar marsen ya a chans o zo c'hoaz. Ya, ne kebet digalonekat an arzour ak ar produktor. Desidet deus kenderel gant ar aktres a live gant an dour a klinik en an d'an tiriad el e brez. Kar ar rand publik ezo ikon nive. Dor rand 300 000 € webe roit deja digant ministerez ar zevenadur a kef ar fizians, da la rede kes de depo, diwar a 300 000 € doe afer en nol evit a staliadur.
Ma bon, meilleur réseau de laine à Tao ar lerien splan.org à roulerien Caroline à mesure de ma photo radkawi de lier kelawangement en rôle di galek ma photo cas un douéré de dut ne constebronek moyen zo rare podcast ager lier au kelawang zo ar radio-boa.bzh. A point vraiment en mesure de voir de hadkawit douéré d'astumet avedor ar une nebud temeu 10 val de gros gang trop ce zo begroit guder label plus belle fête de France normand. Ya Nora, dis kiluet de bet ar zo liamo etre al label C hag ar milliardaire Pierre-Édouard Sterrin. A piweyon Ar milliardaire catholique et Pierre-Édouard Sterrin iam vre zo duelet an tidio pella I tchemer ar galout à Rantaoui à la belle plus belle fête de France. C'est une dispac gweid gant l'humanité et pen comment son nom. A gant kenti assuranso a rouedad ave roed d'ar gwelio lerel inscrivet er label. Goude dispac l'humanité zo bet urben fechto e breiz e nula au bezon c'est le label et stror évite les médiévales de Saint-Renan. Ar gwel neuel ket e plerman d'ar. Heureusement, henvel ouz un irien, setu diario a présidentes Caroline Lescop, a c'hoarvez un nebeut mejioù a rok un dilenadegao lerel. Cert discleriaden a zo begweit ganti da West France d'un unek avis ost. Ma, milliadeu à la bousset d'our zo marvet et liger atlantel, kont tom. E fin mis gouere oe be kontet gant reporter, toch da 16 000 korf labous mao. En da chumaden gant chasserien a tud yulvat e duern ar brier e norz da zan nazer hag len grand lieu e zun an net. Dre force deboul an briget klang gant ur bacterien e pak al la pousset ar botulegez ur c'hlanvet marvel. Tri a bec a zo da lazadekmont, livedour e izel, en tom der hag en niver a la pousset ueltre. Hag en dalc'ham ar zu ur lonet e tre pemzeg a trewereriad e pad ar VH avait trezag mour brer. Ad lancede ur mour fret de la rede ur fret comme a karot, lonet biv ge Britaniferiz. E miz meurs paset oe bet ad lanced trezaden an ingfer diskrivet gant basta. A gojen da labourdo ar founus ave kaset l'eu beo en dro e tre brocha la bro uerzon. Berniet tint en kamionao a kaset d'un tiol da repas evit bout lardet. A conditionao ze de spontet kevrige chou hag a difen mad al lonet. E rout ouspenze e ze difenet ober tchemenze er roantelez unanet abawe misgen ver da ou vil pemwa hudgen. Huntan diviz a seurtse en ur repas. A lojang ital ur labouradek ur seurtra ze blanc bou essor, mais peu gonzer a zistruj en kouet brekilien avet seveltier et une affaire aral. Zavet vo gant Dominique Lambal pen an bregerez fenetre a e benion ur lodenawek ker deus unti a doudjen evit loja ar gopridi. Eus a hentan ur mod da kenti evit hins hag deus postet 30 million euroioù en el labouradek neve flom. I spécialisé a labouradek war a ront an munuzerez aluminium. Lerhiete e benion e krez ur c'houet. Ur zinadek nep ur raktres a zo bel lancet zinet gant 9000 den. Hervezo e savoket de na war an andro. Hag i chaseal revreskan e vehe département Penerbot. Ya, evit kas tiza flo de social da la rede la fraude sociale. Er gazet an Libération ve kontet gant eus skorenadourez eus ar rovorder kendred oberian da la rede RSA galek, petrez o c'hoarvezet dei. Displege ve gant libe penaos hag gojen de peta ou ebe krenvat ar c'hantre lao. Ane ket liammet gant adresadi ueza a lezen labour, la loi travail. Ar politikirez neve flam meiret gant ar président Maël de Lalande de Calan zo koz. Dit an triblé ze pet skarzet 3000 digemerer. Merci Bresdor Caroline. Agur podcast neuve juste roaleuse au bel en set riposte ihan a displege de ve petra et
brezel relawang, nous en konzeuv même stra talvodus, hag c'hoarvezer vro marement displegetem. Ja, ripos un eulliaden vian sorte sturlever, zifet nep a sorrini faskour, I trikar mediao hag a polariza politikel. I fall reinlans en dro d'an dud davout engwestlet da difen o laz olek. Ka splon a fetis o war ragtres sterin a bolore, lakat en tidiou pelant da hounit dovil seiz war ugen. Do abaden zo prest davout chilaouet deja war an lerien. Hag a betra ve konzet en abadeneu. En ai tchetan, Pierre-Yves Bulto noe a ter, set Olivier Samin, ar gazete nerag neus tourmet a enep tchemer Europa Unan gant Vincent Bolloré, a treuz formadur ar skingons en an abaden kojeal dreist mirour. Bon, kolet ebet en gant skipoian born ben ar fin, me gant enor ebe kaset ar sturm. Hag en eil abaden zo cause de ce ti sachet rien diwal la maison des lanceurs d'alerte et galek, Krouet ebet gant seitek a ouz a dur en o zouez syndikat pennan ar gazetenerien c'hall. A Reims de ce skoazelet kant pevarzek keo dedour ar bloa paset gant afer eo lezenel, moral a rantel ar media. Chilaouet e vo de Elodie Nas, I dileuriad meur d'or micro Pierre-Yves Bulto. Chilaoudor liher kelawang media en klask splan en rolet ge radio boa dam devonet don nor en un thème aral dam devonet neus betak labouradek concentrix et guitrik un implier zo kas diragor justice ge syndical orien. Caroline, Sirius Madonna faire. Ya enora. Go pridipe go pradezet e burnout I klask non laza a chien sturliez brazer skipa yadou. En despet de vout klask et dizer evez ar renerez netraz o chinchet. Romin ne bet titoureux bar concentrix de gomans marse. E avel juston. Concentrix zo izembregerez un an brassor aliez vroadel. Ouz pen do vilier a euroio zo begreit hans e neil trimiziat do vil pem war ugen. Gant concentrix eve meret pel komzadenao evit embregerezhou el. Pem kanden gopret zo I labourat war l'air labour gwiltrek e etreles. Kleve zo bet triden gant splan, hag doe labouret no pe zo eanet. Chianchet ebe o an yao evit Patrice, Agnès hag Arthur. A rahanehe zo bet dilerie des syndicats sud. Ya, vezo da genton oe bra labourat no, medrej ta pan in deuil da vout dileuriat oe traiz an trao da spontus. Emis roe ver dov il pevar war hugen, doe klasket Patrice non laza. Gerik doe lezet war strolat WhatsApp ar syndikat. Menegi a ranan an aotrou Marc Lecoin rener concentrix. E an net oe bet Patrice da roude a tapet I blas gant ur koprad al Arthur. Lak ez o begouaz war Arthur ive a mezekeit. En SCM las tchetan doe gret emis ebrel daou vil pewar war ugen, daou viz goude en ain Patrice. Da el an aferse zo bet daou prantad tentre, war l'air labour a ranket ebet da Arthur bout kaset dre ambulance d'un hospital. Neke gwez davont da labourat en dro a fet yeret speret. Ur gwalzarvo de nani deus disklerie d'ar vedicinet. Ya, me radouol zo. Gant lizer kaset da pevar avis ebrel da vi pem war ugen, noue enseler a labour di gaset da sonj da Marc Lecoin, oe daoude hel bemde dar empredo mad gant dileridi a c'horskor. Hag e daoude ki pesot mod diskoulma un diem glevio. Kadarnet eve gant ar CFDT zo disfiz our ar syndikat daou, a rener ne gomzeket gant ar kopridi, a sezo koz e sao cheu gant un zavio. Evel Agnès deus kaset Patrice en embregerez dirak ar justice. Muior rezo de l'enel rezon ar oulerien splan putch.org. Hag oari chilao d'or liher kelawang splan en rolet ge radio boa chetu nebod raktreso lakad a roel geskipayat splan trao el rezon hag c'hoarvez italdor penebel. A rectrice énergie de commence. Et la selle est classe en embregerez centrale biogaz de l'Omaeri, produit muor à biométhane et zac de l'Omaeri.
Kuzuliet en forum peta tchetan a vis ere. Hag ar ben rektres o labourdouar a zo mismo e aoudou in ar vor. Ba o mesk un an e bron. Klask era an SAS e ker angel ledenat i feur mor betek do vile eiz kan seiz pevar e jan l'air a 1000 pevar kan nao laun goude ar rektres. En klask foran etre ar tchetan a vis duengolo hag ar tchantan a vis ere. Ar rektresa le santigio. En SARL kersan, an ambriger es kersan, da vil pevar kan heiz a triugen pedmor ganti dija, deus roant sevel ar zavadur ma vefe ganet a lardet ar mor en nan. En klask foran vo dalret entre en dao hag a tregon a vis duengolo, di war ben ar rektrese, hag ar mod ma vo gweit wardro un envouez a deio di war nan. Merci Brasdor Caroline, moyens odor mesut vadmanet de glac'hiror. Ma fotor a tchemer per rent a but foran, a poen lakad ar goz ar deiater splan bremañ. De gomaz dan trizek a vis duengolo ve aouzet ar fest gant ar gevredigez kadouar e zan kadou. Tolgren gant Ines Leo a Leon Mondrar, gant labourerian douar zan kadou e Philippe Arnaud deus un SCI de Anvec a tuder liue. Fin da c'hwer a ugen a vis duengolo en Lanvalek, en tabut lusket gant ar gevredigez germinal, di war ben ar revreadur douarou hag un douarou labourdouar, remembrement egalek, gant Ines Lero, Léandre Mondar hag iwe gant Sylvain Ernaud deus splan. En un gav vo ezal steredan. Merci Brasdor Caroline Trouillet de vous gunnum ar un disorse vo closet ur prantat kelaouengman ur pitchol labourtal vodus ve groet ge skipaiat splan mesut vant ur media en klask veo a drugere d'ur geneion ve reit gedendut eldor marse a ve chikourgete. Ba ma fotor hat kawid rac'ho labour hag roign ur blanc de he betcheret ar splan petch org a bet hag ur mis de zonet Caroline. Merci Brasdar Enora, a ben ar mis de Ada, ya, tcheno.